me ni som pali kumsang ni som paria tho tani ni in dariat le minute som ni a police station ron phone tu chuan anin chunga anupui chu akut le ke phuara omin liam na satak ator ba ka adam po arin to lo hial thu soin a phili na sa hle a police chu chanpuina ron tirwa turin angin lomlom boka heta police se wa phone tu hi kumsom thum pasari mi tes patel ani in pon achuak ina hole nuwa anupui jessica ichu na sataka soisakin awa hmuwa Cleveland police te le nu chui mi te po amhuna thlenghal watin he thil rap thlak tak lo thleng hian lindrop kho a cheng te po atiral khel zo vek maya he case mak le rap thlak tak hian helai hmuna omte nun dan thlengin a ngong na sa hle bok Jessica I hi kumsang khazakwa somret pathuma li cha alo pianga an unaw parok zinga a upabir ni in apa soidan chuan mi je zoile ti nuam tak ani ba ka midang te ta na har satna siam ngai lo hial ni in mi zaidam takle mi pui soi hlau tak ni ina soya a unaw nu manali chu ama aya thlasom pariat vel leka naupang ni in ani nel hle a ani po in a u Jessica ichu mi fel takle kom nuam ani ba ka an una wa ro po a fel hle thu a soi ve a ama iro chu ami zia a zoi oi viau na in a thil ti a ero aril ru apena sa thei hle thung ngai zong lama po a romanticin Bollywood film te po angai sang hle a engtik ni a emo ama love story ngai nom tak aton po abe se tla thin Jessica imi zetam tak zinga hlu em pakhat le chu midang te chan pui du na ril ru aputlat hi ani a hei wang hian damdoi lama mi thiam ni atum ro hle boka zirna lama po thiam thei ve tak ni in de Montfort University ya kumsang ni chawvel khan alut phota chumi zoa Manchester University ya inson le in de Montfort University ya alu lai khan mites patel nen hian anin zui chan to a no pante da changa inche sa to ni ma se mun shana an awang le no pangmai ani awangin engma anin kara shan lo ma se de Montforta akal hnuwa in zui chanin chung kolama po in tluklang tak anni ba ka Hindu chung kolian tak atang ve ve a ronchor chuak anni boka de Montforta anin zui chan vel la hian Jessica inu chu adam lo na viau maya chumi chumpo chuan mite sa hian arin tlak zia le Jessica I angai sak zia lan tirin a toi om thal he a anu dam lo tan le Jessica itan thil thanim tak apimol mol thin ani ti chuan inzui ta ve ring le anin hmangai ton ema wangin kumsang ni pakwa July tha ani nei ta nge a chutia ani nei hnu chuan nu patuak tharte chu anma ania inrel sang torin linrop Middlesbrough pandunin chuta chuan intinein kothler pakhat Roman Road antia damdoi zorna dor an siam boka chulai hmun chu tlemin lun deuh ma se munral mong taka an soi thin ni in ami cheng te po anin po hle a tin an veng inrel bolna po a tha in Jessica itinu pa po in kongpui ana in nuam ve tok tak mai an swal chhuat nuwa an chen tak tak nu phei chuan chumi venga lo om sa tinen po anin po hle a chan po veng chunga damdoi dor nei tu ber ani wang ani nge ama iro chu mite sati chung kwa hi mi te filti ni ma se an chungril nun ero zep thei to pa zep chi an ni thung hetia an kho sakte alo nom chautak zela chuan chung kwa po ti len an tum ve zela Jessica ipo an unawa a upabir ani awangin nu chan changthiam tak ani a hei wang te po hi anyang fanei ve te po achak hle a ma se an du dan le tum dan vekin an om thei bik lo an nu pa chuan fanei lama har satna an tok tatlat maya khol mang te le doctor thiam na mangin thei to pan chhuan na sa hle thin me ni som pali kumsang ni som paria tho tani ni in ni dang ang thovin mite satinu pa po an hnapa ngai an dam doi dor an ngak le a Jessica ipa chuan hemini hian a fanu chu an dam doi dora nuisang chunga a hmu thu soin heiba ka hian anin biak na po
ale pekara aron len tur tho a shil ni in asoi tin hemini hian mite sa chu na a kalma sa zoka tangin chumi hnuwa jima kal atum boka ama iro chu zandariat le achan ve lo riek chuan police le damdoi lam thiam ten thei top chhama se kumsom thum palimi lek ni in Jessica i chuan khovel alo chho santareng mai police chuan Jessica i thina chungchang chu arang thei ang berin an chui ngala Middlesbrough ka anma ni in ngeya meiche thi chuan Lindrop khoa chengti po atiral khel hle a manali Jessica inaw chu Middlesbrough ka vakala atuk ni som panga zinga a har chuan apa in a unaw nu chu zana aboral tho alo shil ni in asoibok hetia twal thina a thlen hnu reilote a hian police te chuan chulai hmunhma zongzong chu an veng thaveka a chunga finfiana ang angte a chingpen lo nan le midangin an lo khoilo nan an veng ani ber a pasal mite sa chuan Jessica i chu hemini hian zandar sari vel thleng an dora omin an hoduna mase ani ero a laptop a thei ngila wangin dora avalet le a chumi hnuwa pizza an e tur lam koi pa in an ina hota a awa thlen chuan anupui chu thi chhonga lo der to in a chhuwa atanga darkar chan vela an in a thleng lekha ani a chuta chuan anupui chu an living room a tukver bula a kutle ke te thil char be na manga phuara wa mu in liam na tak anei boka anin la chu na sataka swa samni in asoibok annuwa ambulance pathum lai thleng watin he mai ba ka police lampo an omngal naknaka police ne na alo soidan chuan zandar sari le mini somli pali vela a chwa thole hemi hnu darkar chan mi vela a hole tho asoibok ani he thil rap thlak tak a thlen hnu hian mite sale Jessica i chungte po an ron fan khom ngal thoi thoya anril ru ana in mite sapo an khongai tlang hle a manali Jessica i unaw no chuan mite sa amu che chu lungchetaka aron kwa thole acha ngal tho asoya tin Jessica i thina hian mi patme chiana lamrong kaya che tumwang anilawa hei wang tak hian police tan po hetiang anga twal tha du na chan om thei tur po an zon chu atul he a jingkhwa awar hnuwa chulai venga omte po chu police tam tak opna hnoya an ron har hloma Jessica i chanchin chu adar hnu chuan akhwa a ami cheng da chu makti na hlirin an khat ani ber an omna hmun vela twal thana a thleng mai chu rap thla kan ti hle a chu mai ba ka a thi berala Jessica i an kho chunga minun fel le tluang miti nina an nel em ani bok nen angai na an shelo tak zeta police chuan an ina chuan luruk na engma an hmulo awangin Jessica i khan a hmel shat ngei alu tir ani an ringta a hei wang hian an no panun chungril chu chui tul ti in mite san pizza aleina CCTV atangin a hun man dan de chu an chui kira asoi ange khan a chwa chungin Jessica i chu an lo that man ani theimai angem ti chu an ril ro zona omani a ti chuan postmortem an ti hnuwa Jessica i thi chan ber chu a ngonga na taka ri awanga thocham ani deuh bera hemi atan hian engi mo man ruwa man ninge ni in alangbok ninga ni ani thlengin Jessica i chung de chuan mite sa chu an la ompui verenga ma se police amte chuan thu zo fiana an nei du awanga then sang hlomin heiba ka hian Jessica i thina rin hlil mi pakhat an man tho an shilbok ani me ni som pasari alawni chuan police ten mi pakhat kumsom thum pasari vela upa twal tha thu boya an man tho athangta a chopa cho ahma de uloka an mani ina thi an mo Jessica i tha thu boya an man ni in police kota a omek ti chu an sha thei chun ani shi maya ama iro chu tunge ti sha tuma an han ngai ven chan chuan an mi man chu mites patela ngei kha alo ni reng mai Jessica i chung de chuan mak an ti in engtin nge pasal fil tak nia an shiat kha chutiang anga
rin hlel oma a reng rengang le ti ngai to in mak an ti top theilo ma se police ten Jessica ite in an dap velna a engi mo mu in an ina CCTV in alak record na drive chu bedroom chhar khoya emo an mu fu hlo alo ni a he thil hi mite sa chuan police te hna engma lo shil shimya lovin miswal po lo lut sela an mu thei mai lo turin alo inda thathok viau nge nge a hetianga alo inda thathok viau awang hian arin hnel omle zwala da bo man che alovin bedroom a hian mite sa hian athuk ro ni in an ring tama zok alo ni an CCTV drive an mu chwa chu police sa chuan an enta a mite sa chu tlaidar thum le achan be vela ji matangin an in apana chumi hnuwa in chu chhosan ri lovin Jessica ero zandar saria in aron thleng thung chumi hnu zandar sari le minute somli palia mite sa chuan an in chu chhosanin dariat le minute som panga kir le a hemitlaya hian tuma an ina lu chhuak po an omlo shimshima chu mai baka police te a kholma minute rukla oma CCTV vel chu ti top ngal mak ani boka an in an dapna a police te chuan suitcase khatla ta thomna om chu khum hnoya mu in he mai baka hian an dor chung an dapna a police te chuan tlere uthanem takle poisa pound sing ni sanga baka rangka chaklangte an dora sefa muni in plastic beka pound sang ni da that an mu chuak bok ti chuan police te chuan an hu chuilaya masona an nei theinan mite satenu pa phone chu an check sakle a an phone a chuan iPhone health application lo nei ve ve in he apps in ati thei zinga thil pakhat chu a hmang tu te kalna chin le an lung phuran zong hriat theina ani a he thil atanga an mu chwale chu Jessica I thi hun vela an hriata khan mite sa chu anin chung vela tlan kwal vak angin alo in rekota ma se dar sari le minute li vela Jessica izok chu ache chang tammi alo hi ani chumi hnu minute somlia a phone a chuan pon lama pen som pali vel akal ni in a in chin che a hei hi mite san anin chunga rukro lo lut anga lantir atumna le Jessica in a phone a thlo anga lantir atumna ninge in an ring ta le a hole hnuwa chu health app sa chuan anin chunglama chawma sa angin a record boka hemi hnuwa chau hian police te chu a khol aloni hetia in chunglama a kalchan nia alandana an CCTV hard drive kha an bedroom a han thukro ani arin om ta bermaya hengfin fi ana sang mang hian Mitesh Patel chu anupui Jessica I tha thu boy an ortirta a ma se ama chuan a phana sal he thung an thu boy chingfil tur hian justice gosa thu in heta an kot na a an thu soi za a somkwa panga chu Jessica I unaw no manali chuan an chung kwa zong ina an rin phak bak ani thole an be sei lo lutuk thil ani thu a soi chhuak hiala trial an nei chung hian mitesa mi ze in thup tam takle ado soi zo zai te po highland ni zelin mitesa chuan grinder ti le app sang atangin mipa alo be thena ni ti hria chho ani tatlat mai a soidan chuan hetiang hi an hnam dana chuan aza thlak lia ama ming chat a hlo awang le anopui chu ti mang an a hlo thote asoya ma se thil dik tak pakhat ero ka soyang ti in anupui thina engma ati elo tho asoi ani ama ero chu hetia asoi ta ka chuan mite sa chanchin chu chiang zokin an chui le a andam doi dora thokte chuan mite san mipa abiak na apps a man thin thote soin chu mai ba ka ami biak tin yan chuan in mu nan an dor ngei po an mang thin alo ni a hei po hi Jessica I chuan a shilo der emo an lo ti thina ma se engkim lo shevekin an no pa in kara mipa apasalin angai zon chungchang so alo sheveka chu mai ne lovin anin nei hnu deuh loka mite sa chu doctor pakhat amit aniana anin ngai zon to thu te po sha in
ani nen hian kumriat zet anin zui nge a heti lai hian mite sa chuan anin chen to thole anin zui to lo thu a soi fo thin ma se hun aliama amita chu Australia rama akal nuwa po mite sa chuan alakal san thei chong lo ti Jessica i chuan phone anin biak dan vela tangin a hre chuak le ta veka achung te bula po hei hi voitam tak soi fowin mite sa chuan amita bia a darkar tam tak a phone man thin thole hetia a pasalin midang abia ka wang hian annu panon po engma lo angvel nia a hria thu achung te chu a hril thin a thi ma kar engemaw zata po khan Jessica i chuan mite sa phone mipa abiak na tam tak mu chuak le in phone in biak pia lama ataka awa mu te po an omnola hei mai ba ka hian a thi ma ni thum liam ta vela Jessica i chuan mite sa chu mi papa khat ne na anin belai le phone number anin thon lai te a mu tho achung te alo sil to boka hei hi mite sa chuan phalo ma se ami biak pa nian hian engma in biak ton na an nei man lo thu a soi thung ma se mite sa phone vel an han en chuan mi pa abiak na chu tam tak alo om si Jessica i thi mani po khan he a fc a mang le ni ngei turani Jessica i chuan anno pakara apasalin mi padang alo swai lut ve chen chuan a thin atirimin naw an pai theina na doctor pan po a phur zo to alo ni berin alang Nicholas Campbell hi he khe chui to pa ber hi ani a ani chuan Jessica i thina hi ruwa man lok sa na dia ma ti ani ringin chumi atan chuan mite sa hian kumtel lo ruwa man to in tual tha na mun le avel te po thei to pin alo ruwa man lok veka aring bok Jessica i thi dan chungchang vel an han soifel nu chuan court room chu are hian are mak maya makti lo le rap thlak ti lo reng an om lo Jessica i chu insulina chiwni in hei wang hian a che hlei theilawa hetia anopui che theilawa a omla hian mite sa chu anin le avela kalkwalin an ina ludro om ang takin a omdera ti chuan anin chunga lut le in anopui chet po che hlei theilo chu plastic bag mangin are khlum anga hetia re hlum tuma abe la hian Jessica ipo in a thei ang anga lo in dang ve in plastic bag po chu a tet de unwal ta anyang ti in ko chuan mite sa chu an chuin atang chuan an mo pu ta bera ma se mite sa ero in a phana sa hlea anupui Jessica inena anin mangai tak zet thole midang angai lo tho a soile no a ama iro chu tangviau ma se fin fiana dang an mu bilzel thong mite sa do soi chu ko ta chuan a chiang chhoda zela atira chuan police ne na a report khan anupui Jessica i chu chun thil an eizo atanga a mu mi alo tho asoya ma se ko ta ain soi fia le na a Jessica inen minute somli pahni vel anom dun angin a soile loi si chuba ka kum engemaw zat liam ta khan mite sa internet history a UK chunga mi thatura roitur anom le omlo alo zong na sa hle alo ni a anupui thaturin ruwa manna alo siam lok na sa hle ti po a hria theya hei mai ba ka hian insulinin na a tho the dan sang sang te po lo zong na sa in hetia azon tan vel na po hi kumsang ni som pathum vel dei to kha alo ni le ngala heng zong zong ba ka hian insurance policy tam tak lo en fel bokin dollar makta do ni vel hu lak chwa theina tur hi ala lo boi puya hetia insurance vel a boi puina ma saber chu kumsang ni som pathum vel bok atang khan alo ni nge nge mite sa tum dan chuan anupui chu a tha nuwa a insurance tur poisa tam tak chu la in amma a annau pai tura anda bo sa chu lak boka chumi nuwa angai zong Australia lama om amita zuk zoma ani nen hian engtin emo naw chu midang pai tira enkol seilen chu atum dan ni berin alang case thui tu pa ber Campbell soidan chuan he a poisa insurance atanga a hmu hian nun thar Australia a tantumin ama mai ni lovin angai zong adu em
Amitanien hun mandun an tumani ti in asoibok. Police te chuan an chui zela an in an dable tum chuan mite sa chuan li samtak anupoi atha hnuwa Australia aken tur azia an hu chwa boka an dam doi dora an na thok tu te po in mite sa omdan chu mak an ti theile a Jessica I thi nia an dora a laptop la tora akal po in a hmaya hamna thla alangkul boka hei hi an miroite soini in police lam te chuan heti lai hian Jessica e chu athidei to in an ring ani hei mai ba ka hian mite sa chu an dora store room a engti vaksi lavin alu deuh zia maya Jessica I thi ni po hian he store room a hian alut le a he room hi an building pon deuh ni in hei ba ka hian mite sa chuan an tho pui pa abiaka achibai fo thin chu hemini hian belovin achibai mi alawa tin Jessica ye thi ma kar khat kalta khan mite sa chu a then ompa nen in bia in an omna hmun vel an veng chung an himna tur chungchang an soya heta a then ompa nena an in biak na hian anupui Jessica I chu mol ati thule anupui chuan an ina tukverte chu a khar thadula owangin nakina mi ina an la that ngei dona arin thu a shil mau mai heiba ka hian mite sa do soi chu langchuak tel telin a gym kalna a instructor hniana po dot a soina sa in chupa hniana chuan anupui Jessica inena fa phir an nei thute ashila ma se atak taka chuan hetiang hi ani der selo an pahni chuan fa an nei theilo awangin IVF in voithum lai an boy pui to a hei hi atan takpo aza thlak ti angai to phahau lo ti chuan December kumsang ni som pahnia mite sanaw me chha chuan a unaw pa le mi pa pakhat message anin thonna a chera heta po hian anin hmangai zia alang ti in a soibok chu thu chu Jessica in an soi chwa chuan mite sa chuan ama Jessica in a hmangai tok lo ti in chuan nam asiam zai zel thin chutia ati no chuan Jessica e chuan a chung te hnena mite sa chu a oma omtir mai turin a shil taringot maya chu thil thlen hnu kum khat aliam hnuwa lin rop lama in sonin hetia anin son hnu po hian anin kar chu a thalo hle a mite sa chuan phone khoi reng thinin tu emonen engtiklai po in anin berenga a phone la Jessica in a hon theilo awangin tunge abiak ti a sha thei selo hei wang hian Jessica e chu angai a thalo fo thin reng ani Jessica I thi ma deuh lok po khan mite sa te dora thok tleirol pakhat chuan mite sa chu dark web chungchang shilin heta hian drugs chungchang te silai lei phalo chungchang le mi tha mangte an hayar the thote an soya hengti hi mite sa chuan alo chin chhia kara chu ba ka ahnuwa he tleirol ne na dark web chungchang an en le chuan insulin chungchang le in thana chungchang an zonga kota mite san asoidan chuan heta an en video hi mishing hi engtianga renge shoka rek chunga andam thei ti vel ni in anupui Jessica inena an endun tho asoya ma se ama nge in anupui chu athat ani si he mai ba ka hian damdoi lama anin enkol na a IVF anti mipat me chhian na mangkher lawa naw paina na an siamani a heta hian mi pachi chu tam tham tak angai ve a hei hi mite sa chuan shekarin a chi chu tam tham tak a chhwalo nan damdoi alo e thina lo ni a IVF la hian mei chhia zok ati ha ema heti chung hian mite sa chuan Jessica pa hnena a fanu in IVF a chhun zom do to lo chuan in chen hiala avosia hei hian anril ru ati ha hle thin kumsang ni som paruk April tha ani meu chuan Jessica e chuan damdoi chu tlin tangang lavin na neu ani na sa a chu ba ka damdoya enkol angai boka heba ka hian aril ruwa na sataka ngongin depression le anxiety na satak anei pha bok ani hengba ka hian mite sale Jessica ite anin nei nu rei laute ya Jessica ipo chu dam thalo viamin thidon angmai na oma
chu Jessica e chuan vo ompui adu hle a ma se a pasal mi te sa chuan arem ti tlat lo ama iro chu Jessica e chuan adil lui ngara zana motora an chuan laia adil tum phei chuan mi te san na sataka kuthlakin heiba ka hian a mobile phone in avom boka a khoina deuh tum phei chuan an dora an mi roi te chuan Jessica e chu kalcha hlei theilovin an lo mu fo thin alo ni kut a thlak lo po in tongkam deng khong tak takin mi te sa hian ati fo ni turani Jessica hian thil tam tak thu bo thin ma se a chung te hne na chuan a thi ma thlathum liam ta khan mi te sa chuan a shoka rekin tha mai po poi ati lo anga a om thu asoya aril ru anat em awangle a taksa po in a tor awangin a tla chak hle a cher roi roi hialti forensic lama mithiam Nicola Taylor chuan a chian nge bok Jessica i ruang an en that le na a po a ngong vela chuan re na thla langin a DNA le mi te sa ngonga hamna DNA te chu a in ang vel veka heiba ka hian mi te sa fingerprint te chu Jessica i kotle ke phwarna vela chuan alang nuala tin a ngonga re na atana a man ro mana po mi te sa kotla chu alang boka mi te sa chuan phavya win anopoi a hmu vele a alak thlakna ni in a soina a kot phwarna vela po tu kotla ma alang tlatlo police rindan chuan he a phwarna te po hi andam doi dor atanga awalak roka an ngai het mi a laptop latura akal khan ala ani an ring hle bok tin Nicholas Campbell chuan ati man chu andora mi nen alo in mil che a po thlak nge ni in a hria thei boka Jessica i kotle ke te chu atlem bera voili veltal avet nia rin ani ati bok kota chuan mitlesa police ten andop na chungchang tilangin police tenen anin biak na ero engma puan tor a om lo tho soya ma se ni som pani chung an trial nuwa Jessica i thu boy chu chinfil alo hun ve ta dera te chuan ko chuan an ro rel na chu te chuakin darkar thum chung ro an rel le nuwa ko chuan mites patela chu thiam lo a chantir tange ani Jessica i unaw nu divya i chuan an chung ko ai o in a unaw nu an thlana ti hian a soi a thido na ni po in na tor lo se ti hi kan be se na ani a ma se kan rin lo tak le kan be se lo takin na sataka na ator ba ka ama thatu nge po sia in athita ani a ama thatu chuan a thei to pa anun na aswal chhuak tora a be na po chu enga ma ngai lovin rong takin a be lui charchara kan ngai ruat thei om chhon chu aril ru anauzia kan hria ta wangin she om ati tur zia kha ani mai to sia ti in lung chetakin asoya te chuan mite sa chu ko chuan thiam lo chandirin she om taka atlem bera kumsom thum chung tang turin achung thu arel sakta a justice go sa chuan mite sa chu mani masel tak ini a nom sataka nun tuma mani chang ma chau hai kumsom li vel leka ha dam taka om tum ha le mani nu puite po du tok lawa mi padang ngai saka mani nu puite thina atanga insurance manga hausak tum le insurance mana po dollar makta doi ni lai la lu theido na I insha ta wanga mani nu puite po thaddu hial ini a kumsom thum in tan tir hi chu lo thei lo ani lo chuan an ti ngai lawa ma se he khe si chu kheisrap thak tak ani miawa ti in asoibok chutia an ro rel na chungchang an soi hnuwa Jessica I chungte po chuan thu chwa nei vele in me ni som palia thil thleng awang khan kanril ro ana ema ngai tua ngai na le kanrin phak lo le mu manglama kan man phal lo chuan minzar boy ta si kan tuar thiam lovin tuna ko ro rel po hi kan pum lawa dam chunga tan hi ato kan tilo Jessica I ero engtika ma aron let le to don lawa ma se danin thiam lo a chantir chu aman chuak ta a la om le zwal a thlen to lo nan jela atan ta ka wangin kan ngai a thave ta deuta ti in hei mai ba ka hian
lom thu soina sang sang mitin hnena soin Jessica e chu an hmangai thole an thin dunga acham reng tur thote an soya heiba ka hian manali chuan an nuwa soizamin Jessica i athi hnu loka mitesa an vahnem don khan mitui lemle lungai na lemin mitesan alo chhona cha pa in poi ati thote alo silvela chumei baka Jessica ipa chu akute avon sak ani kha engtin nge afano athana kot ngei mai khan anu puya pa kha a khoile thei mai le hetiang khopa mimak le rap thlak takhi engtin nge anom thei ti in manili chuan a soimol mol bok ani he thil rap thlak tak mites patelan anu pui atha dan hi US a chuan alar ve hle a apps manga mi an chet velna chuipo hi thilwang tak ani ome ama ero chu he twal thana chungchang ero phek somsari pali zeta cha anji ana hi July tha kumsang ni somni kumkhan anti chuak che a he report a hian Jessica i chuana unaw nu hnena mitesanu in na sataka a hmu si thin awangin chu mitesan a chhun zom ve zel thole hei hian ama in rin tokna ati hniam tho asoinia tarlangin heiba ka hian lin ropa an pemte po kha mitesan anopui chu achung te laka ti shan adu na mai nia a hria thole manali chuan a unaw nu chu a hmu khat viau thopo an tarlang bok hei hi ngai to chen chuan mitesan filfai taka alo ngai to lok vekani a ama chawa omtir atum wang ani ber he report atanga langcheng ta chu khovela hian har sale beidong taka om mani chungte ngei po ina an endong to an tam ziate chung chuan pui an ngai ziate atilang chiang hle a Jessica ipo hi nupui fil le zaidam takani a hetiang hi achan turbik an reng lo ma se engma vak shelo le achung te shiat lavin aboral tamai si achung te chuan Jessica ichu apon lamle achung ril lama po mi fil le thatak ani a midang te ta na nok sak ngai lo le in ngai tlom tak ni in mithil phal tak ani boka thamong takin zo se ti in ui takin an thla liam ta ani